kita ayahanda kita Kiai Haji Muhammad Zain Zarnuji. Pada beliau dan yang mulia kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allahu baruka alladhi bika ya musaffa khassana wa habana wa ala alika al-athhari ma'adani sirka al-asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatika al-kiram humati dinik fa asbahu liwalaihi unwana والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيج الأشجان أما بعد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباب أوليائه سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع من علمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Hadratil Kiram yang saya hormati, yang kita muliakan bersama, mursyidina wa murabbi arwahina Abuya Al-Arif Billah Kiai Haji Amran Wali Al-Khalidi dan keluarga besarnya, juga yang mewakili dari Kementerian Agama, seluruh para wali nangro dan para alim ulama, para asatidz dari perwakilan Asia Tenggara, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Akhrajahu Muslim an Tamim ad-Dari. Agama adalah nasihat. Ini mirip dengan hadis Rasulullah, al-hajju Arafah. Hal yang terpenting dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Hal yang terpenting dari agama adalah nasihat. Lalu nasihat di dalam Mu'jamul Ghani, qaulun fihi da'watun sadidun wa mau'izatun ila salihin wa nahyun an fasadin. Nasihat adalah ucapan yang di dalamnya mengandung ajakan kepada yang benar dan bimbingan kepada yang maslahat, juga menjaga dari yang tidak baik. Ad-dinun nasihah lillah fa'budillaha mukhlishan lahuddin ay tauhiduhu wa ikhlas fil amal. Agama nasihat untuk Allah artinya
bahwa agama mengajak kita untuk beribadah ikhlas kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Sebab amal ibadah yang tidak disertai dengan keikhlasan dan ibadah yang tidak dihadrahkan ke Allah, maka Allah akan menolaknya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillah ad-dinul khalis." Ingatlah, hanya milik Allah ad-dinul khalis. Abuya mengajak kita untuk menyembah Allah semata. Menyembah Allah semata, maka dengannya akan terbentuk ketakwaan. Takwa itu ada zahiran, ada batinan. Yang zahir adalah muhafadzah 'alal hudud, menjaga aturan-aturan agama. Ada seorang ulama besar, ulama tasawuf, Ibrahim bin Adham. Beliau adalah wali min awliyaillah. Suatu saat beliau i'tikaf di Baitul Maqdis. Tatkala beliau keluar lalu beristirahat, duduk di batu besar di Sohro, beliau mendengar dua dialog malaikat. Malaikat yang satu berkata, "Man hahuna?" Siapa ini? Lalu dijawab oleh malaikat yang satu lagi, "Huwa Ibrahim bin Adham." Dia adalah Ibrahim bin Adham yang pada saat ini khattallahu darajatan min darajatihi. Pada saat ini Allah sedang menurunkan derajatnya. Lalu malaikat yang satu bertanya, "Lima? Kenapa Allah turunkan derajat dia?" Ternyata Ibrahim bin Adham tatkala akan berangkat ke Baitul Maqdis, dia membeli korma pada pedagang korma. Lalu ada satu korma yang terbawa bersama-sama ke dalam keranjang Ibrahim bin Adham. Lalu korma yang satu tadi yang terbawa, yang tidak termasuk dalam ijab qabul, dimakan oleh Ibrahim bin Adham. Ternyata dari satu korma itu Ibrahim bin Adham derajatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu menangis Ibrahim bin Adham. Lalu beliau pada saat itu juga meninggalkan Baitul Maqdis dan langsung menuju ke tukang korma. Dia beli korma kembali, lalu dia letakkan satu korma di atas tumpukan korma yang ada. Lalu dia berangkat ke Baitul Maqdis dan mendengar dua malaikat berdialog. Pertanyaannya sama, "Man hahuna?" Siapa ini? Malaikat yang satu menjawab, "Ini Ibrahim bin Adham." Rafa'allahu darajatah. Pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat dia karena telah mengembalikan satu korma milik pedagang. Ini muhafadzah al-hudud, menjaga aturan-aturan agama. Ibnu Yazid, anak Abi Yazid al-Bustami, suatu saat dia membeli anak pohon dari pohon yang biasa digunakan untuk dijadikan minyak, semacam buah tin, pohon tin. Kemudian tatkala dia membeli buah tin itu,
pada pohon tin itu yang tadi bernama irtom, jadi pohon yang mengandung minyak, pada pohon itu terdapat 6 latai ini. Ini dari Hamdan ke Bastom, itu jarak yang jauh. Tatkala dia beli pohon tersebut, bibit buah yang sudah mengeluarkan tunas, lalu akan dia tanam, ternyata pada tunas itu ada 6 latain, ada 2 semut. Pada saat itu juga tidak jadi dia tanam, dan dia bawa pohon itu kembali, kemudian bilang kepada yang punya pohon bahwa di saat saya membeli pohon ini ada 2 namlah dari kebunmu. 2 namlah yang tadi langsung diletakkan pada tempatnya, lalu dia kembali ke negeri Bastom dari Hamdan. Itu sangat jauh jaraknya. Ini adalah orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Maka ulama-ulama yang mendekatkan diri kepada Allah, muhafadzatul hudud, ini zahiran, salatnya dijaga, bahkan berjamaahnya, zikirnya dirawat dengan rapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi dzikrillah fa innahu nurun laka fid dunya." Kamu hendaknya selalu berzikir kepada Allah, karena zikir yang kamu baca itu cahayamu di dunia. Kalau di dunia ini sudah tidak ada yang berzikir, lampunya dunia ini ya bukan lampu ini, cahaya dunia itu bukannya ini, tetapi adalah zikir di mata Allah. Sekalipun lampunya banyak, kalau tidak ada yang zikir, dari arus Allah nggak kelihatan pada saat ini. Dan kita yakin di Batam ini banyak alim ulama, ahli tahajud dan zikir, dan pada malam ini bertambah lagi cahayanya karena kita selalu berzikir. Mudah-mudahan MPTT Tauhid Tasawuf ini selalu berkembang, karena dia mengajak orang untuk berzikir dan menambah cahaya di muka bumi ini yang diperintahkan oleh Rasulullah, alaikum bizikrillah. Hendaklah Anda semua ini banyak menyebut nama Allah, fa innahu nurun laka fid dunya wa dzikrun fis sama, bahwa zikir ini akan membuat nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin Fulan menyebut namaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Tirmidzi, wahzan lisanaka illa min khairin taghlibu syaitana. Wahzan, khazanah itu artinya lemari, maka kuncilah lidahmu seperti kamu mengunci kotak lemarimu. Illa min khairin, terkecuali untuk kebaikan-kebaikan. Jika untuk kebaikan, buka lidahmu. Ini hadis berkenaan dengan zikir. Jika untuk kebaikan, buka lidahmu. Untuk zikir, buka lidahmu. Untuk dakwah, buka lidahmu. Taghlibu syaitana, maka kamu akan mengalahkan setan. Maka zikir amat diperintahkan, dan zikir bagian daripada dakwah. Dan dakwah ini adalah kandungan daripada nasihat, dan nasihat adalah inti daripada agama. Ad-dinu an-nasihah. Nasihat untuk Allah, kemudian untuk kitab Allah. Nasihat untuk kitab Allah, di mana kita diajarkan dalam MPTT ini untuk meyakini Al-Quran secara utuh, secara benar kitab kita. Kita diajarkan untuk tadabbur akan Al-Quran. Bahkan setelah sholat asar, kita membaca surah Yasin Fadilah. Itu wadhaifil a'maliyah kita. Bayangkan orang yang rajin membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan banyak nur dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'anun yamsi 'alal ard, Quran yang berjalan di muka bumi. Bahkan acara ini pun
diawali dengan pembacaan Quran. Nah, seluruh daripada ayat Al-Quran kita yakini. Begitu juga untuk menafsirkannya, kita mengikuti akan pendapat-pendapat alim ulama. Ada tata cara ilmu tertentu untuk menafsirkan Al-Quran, dan kita ikut penafsiran itu, baik tafsiran Imam Qurtubi, tafsir Imam Tabari, Imam Baghawi, bahkan yang paling bawah sekali untuk belajar tafsir juga kita diajarkan, yaitu tafsir Jalalain. Ini semua adalah aturan-aturan kita di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tafsir di dalam ilmu tasawuf, Imam Qushairi tafsirnya mengajarkan bagaimana cara kita mengenal Allah dari sisi tasawuf melalui dalil-dalil Al-Quran. Tafsirnya adalah tadi tafsir Qushairiyah. Bahkan ada yang disebut kitab Nahwul Qulub, bagaimana menata hati dari sisi ilmu nahu, yang itu juga ditemukan oleh ulama ahli tasawuf. Maka thariqah ini adalah thariqah mu'tabarah dan terbukti, hadirin rahimakumullah, orang yang berada di dalamnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana teman-teman kita yang tadinya gelisah kemudian menjadi tentrem? Dari mana ketentraman itu kalau bukan dari dada guru-guru kita, kalau bukan dari dada mursyid kita? Kemudian dari dakwah ini akan membentuk akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling sempurna. Kemudian di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi kita, yang dipuji oleh Allah adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di saat Allah akan memuji Nabi Yuna Muhammad, yang dipuji akhlaknya. Makanya manusia masturun fi khalqih, mashhudun fi khuluqih. Manusia nggak bisa dipandang hitam, putih, atau bangsa atau suku. Di mata Allah itu nggak dilihat, tapi yang dilihat adalah akhlaknya. Dari mana saja jika pada dirinya ada akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu dipuji. Sekalipun dia tinggal di kampung yang pendidikannya itu tidak tinggi, tapi akhlaknya bagus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji seseorang yang datang kepada Rasulullah dan disebut dengan Sayyidul Wabar. Wabar itu adalah tenda yang terbuat dari kulit onta. Biasanya masyarakat yang seperti ini tinggalnya jauh dari kota Madinah. Dia tinggal itu di pelosok-pelosok. Tatkala datang kepada Rasulullah, ini adalah Sayyidul Wabar, orang yang terbaik dari penduduk desa, karena pada dirinya ada keimanan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik. Amin. Kemudian kalau kita ingin menjadi sayyid di dunia ini, kuncinya adalah askhiyah. Sayyid dalam satu kaum di dunia ini adalah al-askhiyah, orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang dermawan adalah orang-orang pilihan di dunia ini. Dengan kedermawan seperti kedermawanan tadi, alhamdulillah di Indonesia ini banyak sekali pondok pesantren. Kayak di Aceh mungkin jaraknya dekat-dekat, banyak pondok pesantren. Di Bogor di saya ada satu RT itu pondok pesantrennya 5, sampai santri bingung mau masuk yang mana itu. Satu RT bisa banyak di Cimande, di lokasi puncak, itu berkah. Belum lagi di tempat-tempat yang lain kayak Kalimantan, apalagi Sumatera itu ya, banyak sekali, Jawa. Mereka, para guru-guru kita tadi telah menjadi sayyidul qaumi khadimuhum. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, maka kita harus menjadi pelayan masyarakat.
Para wali mereka dikenang oleh masyarakatnya karena waktu hidupnya menjadi pelayan masyarakat. Abuya coba acara jauh-jauh datang kemana saja, bahkan ke kampung-kampung. Kalau ingin menjadi sayyid, orang yang terbaik dalam satu kaum, nggak bisa diem aja, terjun ke masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Bahkan beliau berani berdakwah mengirim surat kepada raja yang ada di Bizantium. Padahal saat itu negara maju. Kemudian negara yang ada di Persia. Rasulullah mengirim surat untuk mengajak beriman. Salamun ala manittaba'al huda. Semua didakwahi oleh Rasulullah. Padahal Arab pada saat itu tidak diperhitungkan kekuatannya, karena negara yang adik kuasa pada masa itu adalah tadi Romawi, Bizantium dan Persia. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'budillah mukhlisan lahuddin ay at-ta'ah. Ajaklah orang lain untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah kepada masyarakat berarti ta'limihim wa tafhimihim fid din, mengajak masyarakat kepada jalan untuk mengenal Allah tadi melalui zikir. Zikir ini hadirin rahimakumullah, dia adalah ruknun qawiyun, tiang yang amat teguh dan kuat sekali. Jika kita lihat hampir dari seluruh unsur ibadah di dalamnya adalah zikir. Lah, kalau zikir ini tidak ada yang membimbing kita, khawatir kita pulang ibarat petani itu gagal panen. Di dalam syair diterangkan, wala aisa illa ma'arijalin qulubuhum tahinnu ila taqwa wa tartahu lidzikri. Ingatlah, tidak ada yang paling enak di dunia ini terkecuali kita berkumpul dengan para wali Allah yang hatinya selalu rindu untuk bertakwa kepada Allah dan terhibur dengan berzikir. Orang yang terhibur dengan zikir adalah ciri orang ini sudah mendapatkan tetesan daripada wali min auliyaillah, yang bahasa Buya disebut dengan wali kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah mendapatkan kenikmatan dengan zikir, melihat syair ini sudah termasuk wali kecil. Karena tidak sekali-kali seseorang suka berzikir dan mendapatkan keantengan hatinya, ketentraman hatinya, terkecuali orang itu sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man naja illa bima sabaqalahu minal ijtiba. Tidak ada orang yang telah selamat terkecuali orang itu telah ditentukan dahulunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wajtabainahum wahadainahum. Kami yang telah memilih mereka dan kami yang telah memberikan hidayah kepada mereka. Kita suka zikir, mendapatkan ketentraman begini memang sudah Allah yang milih. Kita bertemu guru begini memang sudah Allah yang milih. Maka akhlak daripada orang-orang yang sedang berzikir, orang-orang thariqah, mu thariqah apa saja, karena at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik, jalan menuju Allah sejumlah napas makhluk. Maka Abuya menjelaskan, thariqah itu tujuannya sama, ingin ma'rifat kepada Allah. Thariqah apapun kecuali thariqah setan. Thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Histiyah, Saziliyah, semuanya ani abudullah mukhlisan lahuddin ay al-ma'rifah tauhiduhu jalla jalaluh
wal istislam ala hukmih. Itu semua thariqah, dan semua pendiri thariqah adalah orang-orang yang sudah wajtabainahum, yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka at-thariqah kulluha al-khuluq. Thariqah itu di dalamnya semua akhlak. Akhlak di dalam kita berzikir bukan berarti kita hanya mengeluarkan suara saja, tetapi bagaimana di saat kita berzikir kita diajarkan supaya hati kita khudur ma Allah. Itu akhlak. Bahkan dalam hadis, la taqumus sa'ah hatta la yuqala Allahu Allah. Ulama-ulama ahli hadis menjelaskan, diantaranya di dalam sarah yang menyarahi hadis ini Imam Bukhari, bahwa bukan yang dimaksud tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada yang mengucapkan kalimat Allahu Allah, bukan. Kiamat akan terjadi jika kalimat Allahu Allah atau la ilaha illallah diucapkan oleh orang yang hatinya tidak ingat kepada Allah. Di akhir zaman ternyata masih ada orang yang menyebut nama Allah tapi hatinya kemana-mana. Thariqah mengajarkan tentang akhlak. Apakah hendak malu di saat kita la ilaha illallah, pikiran kita ada di motor? Ini akhlak. Kalau kita ngobrol dengan orang yang kita cintai, lalu yang kita pikirkan bukan orang yang ada di hadapan kita, bukankah itu su'ul adab? Lalu bagaimana dengan Allah? Ya'lamu sirra wa akhfa. Lidah la ilaha illallah, pikiran kok lama sekali nggak berhenti ini zikir. Apa ndak malu? Makanya bobot la ilaha illallah itu kuat sekali. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha, karena ada nabi dan isbat. Dari sini orang-orang thariqah itu dengan rajin zikir la ilaha illallah, akhlaknya pasti bagus. Karena thariqah itu puncak-puncaknya adalah al-adab. Semua daripada fungsi thariqah di saat kita sholat, kita malu kalau kemudian hati kita tidak hadir. Makanya kalau kita lihat sahabat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau dalam kitab Tarihul Khulafa itu, Rasul menerangkan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Orang yang paling banyak kasih sayangnya dari umatku adalah Abu Bakar. Suatu saat Rasulullah bertanya, adakah orang yang pada saat ini telah bersodakoh dengan fakir miskin? Abu Bakar mengangkat tangannya, anak ya Rasulullah. Ada orang yang pada hari ini dia berpuasa? Kultu, kata Abu Bakar, anak ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan mayit sampai ke kuburannya, menguburkannya? Anak ya Rasulullah. Man ada maridon, siapa yang menjenguk orang sakit pada hari ini? Kata Abu Bakar, anak ya Rasulullah. Tidak sekali-kali 4 perkara ini kumpul pada seseorang illa dakhalal jannah, dan itu Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Maka arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Yang paling banyak kasih sayangnya dari umatku adalah Abu Bakar. Kalau saja Pak kasih sayang kita ini semua diadu dengan kasih sayangnya Abu Bakar, la rojaha, tentu akan mengalahkan kasih sayang Abu Bakar akan kasih sayang kita. Bukan saja iman, kan ada la wuzina imanu Abu Bakrin dalam Tarihul Khulafa, bukan saja iman,
kasih sayang Abu Bakar kepada umat Rasulullah mengalahkan akan yang lainnya. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia adalah orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk asyaratun mubasyaratun bi ahlil jannah. Dari zikir kemudian membentuk akhlak, akhlak kemudian kita membentuk apa lagi? Ucapan. Ada seorang ulama Fudail bin Iyad, wali min auliyaillah, berkata begini, Pak: "Lau kana insanun ya'malu amalal ihsan kullihi wa kanat lahu dajajah fa asaa ilaiha lam yakum minal muhsinin." Kalau saja ada satu orang manusia yang dia melakukan seluruh kebaikan-kebaikan, akhlak-akhlak yang baik, lalu dia punya ayam dan fa'asa'a ilaiha, orang itu kemudian menggebah ayamnya, ayamnya ditimpuk, berbuat jahat kepada ayam, lam yakum minal muhsinin, orang itu tidak termasuk orang-orang yang baik. Bapak rajin tahajud, zikir, kemudian baca Quran, tapi ama binatang kasar, lam yakum minal muhsinin. Ini thariqah. Abu Yazid Al-Bustami, suatu saat dia mencuci bajunya tatkala dia melakukan ibadah haji. Jubahnya satu. Kemudian dia akan jemur, kata anak muridnya, "Syekh, jemur saja di pagar rumah yang ada di Madinah saat itu." Kata Abu Yazid, "Enggak. Karena pagar itu ada yang punya. Kalau begitu saya jemur saja di atas rumput." "Jangan. Kalau saya letakkan baju yang basah ini di atas rumput, nanti merusak makanan kambing. Kalau begitu letakkan saja di atas pohon." "Jangan. Nanti kalau patah." Akhirnya bagaimana? Abu Yazid Al-Bustami bajunya dipakai dan kering di badannya. Ini adalah akhlak. Mudah-mudahan kita enggak menyakiti siapapun. Amin. Sehingga akhlak itu adalah kaful ada, akhlak itu menjaga orang lain, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Mudah-mudahan terutama keluarga kita, teman-teman kita, termasuk binatang kita. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, ibu bapak, sedikit-sedikit supaya kita mendapatkan kelezatan di dalam berthariqah, dan mudah-mudahan Abu Ya kita ini panjang umur, sehat walafiat. Mari kita zikir, praktekkan, hadirkan hati. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa
آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha 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 illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله illallah la ilaha 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 illallah لا إله illallah la ilaha 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 illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله la ilaha illallah 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultani. Amin. Allahumma alhimna mimma naf'alu bihi awamiraka wa nawahiyaka. Warzuqna fahman nahlam kaifa najika ya arhamar rahimin. Wa marzuqna fahman nabiyyin wal mursalin amal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'al lisanana rataban bi dzikrika wa quluban mamlu'an bi ma'rifatika. Abadanana ainal laina li ta'atik. Allahumma bi kulli wahidin minna min abaina wa ummahatina wa ila akhawatina wa sultanina wa ulama'ina masyayikhina. Ya Allah. وأهل هذا البلاد الذين سبقونا بالإيمان وأنت من النار آمن من العذاب خلاصا على الصراط وسيبا الجنة إنك على كل شيء قدير. اللهم أجل الرحمة والنعمة والبركة والصحة والعافية والأمن والعلم والحكمة والهدى والتقى والمغفرة علينا وعلى أهل Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Amin amin. Subhanallah. Tahiyyatu fiha salam. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabil kiram.
Mubarik alaih. Diberitahukan pada jemaah untuk besok sesi pertama dengan Kiai tolong tepat waktu, untuk sesi kedua Abu ya di siang harinya. Demikian. Dengan berakhirnya zikir dan doa tadi, maka berakhir pula acara kita malam ini. Terima kasih kita ucapkan kepada guru-guru kita, kepada tamu undangan dan seluruh ulama-ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kami, wassalamualaikum.